Goko ne kwa Kikuyu podcast. By election ya Mbeere North constituency gatagati ka Muthende na Newton Karish. By election ino niyo iroretwo iguru thiini wa bururi wa Kenya. By election igene ciroretwo iguru Malava constituency turukure ninge ni candidate wa UDA na candidate wa unit opposition. Still goko thiini wa Mount Kenya region ka UDA versus United Opposition. Niki by election ino ya Mbeere North iroretwo iguru tondu mwaka wa 2022 ino yari bedroom ya Ruto na guku kuro Ruto niyo nire kura nyingi muno na still arenda guprove atiriri mundu gwetwo Kinara atiye no ye kuga thiini wa Mount Kenya region, but andu marenda guprove atiriri we nitumanirwo nawe, we tutitweraine nawe, we nitwakwehereire. Iyo niyo statement iri andu marenda guprove thiini wa by election ya Mbeere North constituency date 27 mweri uyu wa November. Now by election ino kwina maundu maingi muno mathiete na mbere kuria Mbeere North constituency. In fact nitwonire ona mundu gwitwo Dennis Tumbi kuria thirikari yothe nitetumitwo kuria, andu matumitwo gutumwo kuria, bia citumitwo gutumwo kuria, but candidate wa UDA agwa ni wako na casualties, na casualties aya magakorwo me casualties ana na niyo ndenda turore. Casualty number 1 Muthende agwa na candidate wa UDA agwa. Casualty number 1 ni mundu ugwetwo CS Roko, ye ni ahetwo mandate area nene muno, niyo matumitwo kuri ground marehere UDA kura. Nitwe ile kitu na mwambianga imetembea sana. Bia kuria ndaigwa ni ta mwere. Egetho wacogora ugire eguthie kuria ahinge kioski icio ciothe na thikũ 3 kana thikũ 4. Roko aga gutuma candidate wa UDA ahotane, kwina uhotekeku muno giti kiu ahetwo kiasi S ahota kweherio hau na gucio nikio kwina delay. Remember kwina rumors nyingi tikahota gukona reshuffle cia CSS, so mandate ya Roko namba 1 you have to deliver iyo kiti. Muthende agwa Roko agakorwo casualty number 1. Casualty number 2 Karida Cecily Mbeere. Irenda mwikire video ya Cecily Mbeere, na Cecily Mbeere nekta kurira ariraga akarie nyihetie muno andu aitu make sure ni mwandehera ati ona hoete ngai akanoga oi mutikana jonorithie ni mwamenya nie chairman wa UDA agachere wa UDA mutikana jonorithie. Ucio agako casualty number 2 tondu mundu wetwo uria ahotwo, that is Muthende, kwina high possibility ni akeherio giti-ini kiu ya chairperson wa UDA. Kwina otheka manene muno tondu aya nio mahetwo mandate ya kurehe kura cia kuria Mbeere North constituency. Casualty number 3 ni Kithure Kindiki. Ucio ningi ni ahetwo gibaro kiria kinene muno, indo nyingi ciragera kurie, indo nyingi ciragera through Kindiki egetha a make sure ground mwena wa UDA na mwana, so ni ahetwo mandate nene muno na aga kudeliver etekeria kia kuria Mbeere North ni guconorithia munene wake, na munene wake aconorithio hau niho Kindiki na mundu gwetwo Ruto mekuranirwo. Let me tell you guys, watch this space. Muthende agwa Newton Karish oya giti kia kuria Mbeere North constituency. Ni gwenda muno murore relationship ya Ruto na Kindiki mujire kana eguko the same. I tell you for free, I tell you the truth, that relationship will not be the same. Murore muno na muka observe, because iyo niyo mandate ile maruteiro. Failure to do that ona Kindiki onake ni agwikora hashike muno. In fact ona gete kiu kia deputy president
kwena hotaki kumunena muno hata kwa ukinya mwaka wa 27 alio hau maybe acenjanio kana hiyo nake kumucenjania. No, we all know mwaka wa 27 Kina akoya deputy kuma kundu kungi, of which most probably Nyanza region kana Tanyere Western. We all know that. Casualty number 4 na riu niho haha main, ladies and gentlemen, na leo tuethroi casualty number 4 ni must go. Rekedi mwire Newton Karish ashida thini wa by election ya Mbeere North. Muthende agwa, it will be the end of Ruto thini wa Mount Kenya region. Nikyo urona Rigathi Gachagua marauga atiriri nimekura kambe kuria from 16th gina D24 nigo ndaigua gukirwo 16 gwiciria mena gibaro kinene muno, no ngina meguthie word by word, o word thini wa Mbeere North constituency mathi makiraga andu mundu na Newton Karish. Remember, Rigathi ena influence nene muno. Rigathi ni kuhura siasa in a very big way. Akiuga eguthi kuhinga kioski ciothe, he knows what he's doing. Mabete kwa time andu a UDA mathi mahe andu bia higweno team ya Ruto yako exhausted, igolo team ya UDA yako exhausted. Now niguo marathi, these people are very smart. Maretera team ya UDA eko exhausted, igetha nao maigire kuo mathie manine popularity ya UDA Korea. Win for Newton Karish, it will be a win for Rigathi Gachagua, tondu Rigathi wa Gachagua eguko onanetie ati ni eheria Ruto thini wa Mount Kenya region, ni egukona ngumo nene muno, kiama giake kia discipline egukona ngumo nene muno, tondu ona muturia ho muturi ndena influence yo Rigathi wa Gachagua enayo. So UDA ashido kuria Mbeere North constituency, it will be the end of UDA thini wa Mount Kenya region. In fact, ona MPs aya aige mwena wa Ruto nimeteire by election iyo na njira nene muno, nimeteire muone tiriri candidate wa UDA no ashide, candidate wa UDA agishida no muone must go akihura githuri muno, akiuga thini wa Kirimaini Mount Kenya region nini ekuga ni kuna tiriri kana kina ne kuna tiriri. Koguo iki ado ile kitu, you understand it guys, dauga ile kitu you understand it. Koguo iki ado ile kitu no dimagarure meshiria, okay, nikiwape ile kitu koguo no thakina psychology ado. Koguo ado a Mbeere North ni mafatie kuonania atiriri kana moni rijimu atiriri, ithuĩ tutirathurana ni undu wa ile kitu, ithuĩ turathura mundu na ithuĩ tutiramwenda inyuĩ, ithuĩ ni tũmanirwo nawe must go. Ado a Mbeere North ni maprove oguo, na maprove oguo mundu wetwo Kinara must go. Uhoro wake ugathirira, uhoro wake wa Mount Kenya region ugathirira thini wa by election ya 27 kule Mbeere North. Muthende ashidwo, it will be the end of UDA thini wa Mount Kenya region. Oye Kawajiko ashide, UDA igikona popularity nene muno thini wa Mount Kenya region. Oguo niguo Newton Karish ashida, popularity ya UDA igathira, na how neo abunge othe arĩa memona UDA magathirira na UDA ndikona gite ona kimwe thini wa Mount Kenya region. Iteria cigakwo kuri Mount Kenya region kana magakwo magi scramble. Mount Kenya region ni DCP, of which I'm sure DCP ni kwa ite nyingi muno, na maybe Jubilee ite ciganona, but UDA gutigite ikona mwaka 27. So Rigathi wa Gachagua no ngina magithi kuria ma make sure candidate wa United Opposition Newton Karish ni ashida. So githurano giki gakona casualties ana Ruku, Mbarire, Kindiki na Kinara, of which casualties ni kwisha maneno, na casualty namba 5 ni andu aria othe maranyita baru regime eno kana andu aria othe methini wa UDA kuma Mount Kenya region. Acio no bado makome casualty, tondu githurano giki kia Mbeere North gigoka gicenjie maundu mothe. Win ya Mbeere North gutigatuika ati ni win ya DP. Rigathi wa Gachagua ni agako akigwetwo, and that's the most important thing. Rigathi wa Gachagua ni agako akigwetwo thini wa win ya mundu ogwetwo Newton Karish, tondu athi kuria
ni kwata kugarura ground. Guys, ugo ni gukuri, ugo ni gwa podcast, moni manyu mrariko, inywe murarate. Thank you, geo matwine amrathime. Thank you, God bless you. Guys, it is what it is. Kwani iko nini? Thank you, God bless you.